Hello, Tuni KUKI channel video se na bon chawin lem na hi vin Tuni a hi media jat chom country jat chom international media ho a hi thu tampi akisein hi chu ho chu Tuni a hi ahil che na hi nei ke no hitin hi chu ipi thu ham iti aile Russia hin nuclear jangta hen lang hile I atidem ti a hi mi tampin media ho hin eta chu question world leader ho hi nga hi question za chum abolobi ti a jong chu mo a hi in chule hi chi question ki bol na chung cha nga hi super power US leader Joe Biden in EPSAM ti ho jong hi in seo hitin aji chu tu le tu a hi Ukraine ho jong hi ha pana hong pangova Russia ho agam ala pi na ho mun ho jong hi aban bana ahin kinung la wai ta in Russia jong hin ta chu Ukraine do dinga hi lakni asepai lakni ho hi akoi a hi in ahin la mi tampi thi a tu a hi lak khalati be ma hi pangu a hi ta in hi je a chu gam a capture na ho hi tingzo lova Ukraine ho zo hin ahin manono jing dana hi phana chu jan hi video a jong chu kana seita in hi chiwa jong chu I chanham khat Russia in nuclear ahin za thaina lampi hi a umi ti a chu kana sei a hi in hi chi dung ju ya chu media hon jong tu ni a hi world leader hoi question bolovin tu a hi ETM khana Ukraine le Russia ki boina chungcha nga hi Russia in nuclear Hin Jang ta hen lang hele ipi thu a dem hi chibai I to bang action a dem ti a hi mi zo se hi along dongam dai ti a jong hi mu ain chiba jong hi article ga velo hen what if will Putin use nuclear weapon in Ukraine ti a hin ti chu Putin hin ETM khana Ukraine war a hi nuclear weapon hi Hin Jang ta hen lang hele I ati dem ipi aso dem ti chan ge a hi thudoh na jat chom ho hi ane vikti a hi in chiwa jong hi Indian article a jong ga vekil lew hen Times of India a kona ki sei a hi in India hin ichi news ana ki sei na chui chiwa jong hi Putin in ETM khana nuclear weapon ho hi Ukraine gam sunga Hin Jang ta hen lang hele michiwa hi world leader hon epi I to banga thuna don bot deuham ti a jong hi anaki sei ti a jong chumu a hi in jan hi video kana sei na Ukraine gam sanga jong hi Russia gam sung hi a boy jotai ti a kana sei na a chaina pe na jong chu kana sei a hi in Russia ho hin ETM khatna tu a mobilization ti a apat pe no mi tampi lak thum lang hita chu sepei dinga hi civil mi ho hi ala goi ti a chu ina seu a hin lai cheba hi ami pi ho anop lo je wa cha khut he bo ding dan a hi lo le cheba zaw lo na ding te lam pi ho hi a hol ve ti a hin a khuti ai le chun Putin lungel hi ami pi hon a support poi ti na a hi in hi ta hi mi pi hon a hin support lo wa Putin hin bol te ding a hin ti ai le chun amma option khat bo a hi in ti chu aman abol the option khat pen chu ipi ham tele nuclear weapon ho aza jing ti lawa chu mi pi ho la thunun jo lo a hi teng le nita chu nuclear ho aza na thei lampi hi au me ti a jong chu zan ha chu kana sei ta in chule nichwai ga vekil lew hen Russian langa leader pan ana sei ki na a chu a hi le ETM khana Ukraine ho hin tu a Russia hon gam ala na ho territory ala na ho hi a hin nung la go te vai le chun strategic nuclear weapon ho hi Russia in kijang ding a hi ti chan ge a jong hi nama hon ni hin media ho hi nga hi phone do na anane ti a hin ni che pha na hi hita hi Russia hon thu phone na anane wa media ho het sa na anane zo wa hi media ho hin Joe Biden jong hi another ki no a hin ti chu NATO country la a chu a power nei deu pen a hi lo vai le pa noi le se na ki ti jong le ki sei khil pon tin US ho hi super power a hi ven is a chu
US ho US leader pa hi anadongovin a hi le US leader pa hi nga anado na wa chu a hi le nitiam khana Ukraine le Russia ki boina chungchanga hi Russia hin nuclear hin jangta hen lang hi le hi chiwa hi US in a hi lovai le NATO country ho hin I to bang panala deuham hi chi chungchanga hi nuclear a hin za vai le nang ho action ipiham nang ho don but ding dan hi iti ham ti a hi anadong ovin a hi le Biden hin negative the win thu anasai ki ne ti a hi negative the wa thu anasai chu a hi le Ukraine hi NATO country a hi poi hi chi ba hi US a hi lo le NATO country in nuclear le thu na ding lampi I macha thai poi aji chu Ukraine hi tu chan ge NATO a hi nai po in his also NATO article 5 chu activate ki ball loading a hi ti a hi don but na anani ti a in a khuti ai le chon Russia holding a chu panmun hoi deu kit a hi in ti chu Russia in nuclear a hin hi khuma Ukraine gam sunga nuclear cha chom a hin za ai le chon Ukraine mi pio chimit gam ding a hi tain a hin la hi chi nuclear chu hi khuma a thi keu hilo a hi in a hui nun dan a hi lo le chi chemical ho a hung than ting la chun European country NATO country izan ham khat jong hi a hin to kha na thei lampi a hi in Ukraine ho na hin ne ta chu nuclear weapon anei lo je wa chu ama wen ki vending dan ho jong na a hiat lo a hin la Russia hin I to banga ki vending ham ni chi to bang hui no na tiang le I ti ki vendo ding ham ti ho jong he ama hon ni ta chu exercise a bol jing wa hin ama ho ding a chu I ma cha boy kit lo a hin la mi tampi hin tu a hi ki chat pe pen chu Ukraine gam sunga Russia hon nuclear weapon ho a hin za ding bang hi mi tampin a ki chat pe in ban le Joe Biden in hi chi to bang don but na a hin nei jowa hi mi tampin ki dang jong asale jengwe ti a jong chu mo a hi in a hin la tu a bang hi Russia ho thu news ho iga vet kit nai le chon ama ho hin Ukraine gam sunga bang hi khutita a nuclear weapon len ta ho bang hi aja diu bang chu ta san lo a hi in hi jong le ama hon ana seina wa chu tactical nuclear weapon ho ki jang ding a hi chiba hi ipi hi ki tam tactical nuclear weapon ti ai le ama hoin nuclear ki jang jong le khuti ta tam ho a hi lo le kg tam pp chemical ho ki jang loading a hi chiba hi kg som la nga a hi lo vai le som nga hi chi chan ho hi ki jang ding a hi in a hin la nuclear weapon ja chom tu a powerful ta asim ho wang hi ki jang pon ti a jong hi an don but no ve hi chiba hi deu khat chu Japan gam sunga US le Japan anaki boy la ya US in Japan gam sunga atom bomb anaki pen chu 50 kg ton a hi ti a jong chu mu a hi in hi chi 50 kg ton a hi ai le chun tu a US ho Russia ho jong hin a hin za de vai le chun 15 to 50 hi chi ki ka kg ho hi hin jang en ti a jong hi mu a hin la Russia ho hin itiam khana asi ami pi ho hi a hin thunun jolo vai le chun nuclear weapon neo ho wang hi a hin za te di wa hi mu a hi chi wa hi agam ho hi ga velo chun phan ma sa choi chi chan bo hi neo khat blue color a a hin tu a hi vet nai le chun Ukraine hoin a hin ma son le jeng oven hi chi lai chan ge hi a hin la ta wen hi chilang ho jong hi ga vet nai le chun a blue hi a hung tam deu ta ni chilanga hi Ukraine se pai ho hi umu vai ta chu aban na Russia hon hi chi asan ho imu deu a hi in asan na ho se hi Russia hon capture a bol Ukraine gam sung ato phan ho chu a hi in tu le tu a hi Ukraine ho hi ta hi a hin mano jing je wa chu Russia ho lungela chu a hi le hi chilai mun ho hoi ta la tu le tu a to phan ho hi Russia gama sim do deng ti hi ama ho lungtup le doi pen a hi in tu a mobilization bola mi lak thum lang la be deng ti a sei pen ho jong chu hi chi bol da ra hi ding a hi
ngama hin mi pi adei ei ta in hi za chu tu le tu a hi ama hin agam sunga Putin hin mobilization bola hi chi bolder dunga Ukraine ho ke mai to pi ding Ukraine hon agam a hin la be kit thailo na dewa hi na sata a sepei ho hi chilai mun ho a gol hung ke na dinga hi lak thum lang sepei hi apoi mo a hi ti chong chu iga he theina dewa neu khat iga se wa hi in tu le tu a wang hi Ukraine gam sunga hi Russia hin ita chu nuclear weapon neu cha cha ho wang hi ahin za ding dan din mona hi mu a hi ti chu a hi in aban le Russia ho hin tu a jong hi electronic hi chi emo de hen electromagnetic wave pulse ho hi hin jangen ti ti a jong hi gin mo a hi in ti chu hi chi electromagnetic pulse ki ti ho hi China in masanga US attack ki bola hi le iti za ding ham a hi lawai le iti US kam sung jo se hi su mit thei dinga amo hin study hi abol jeng a hin hi chi to pang ho gal bol na thei weapon ho jong hi Russia ho hin anei a hi in hi cho jong hi hin jang mei thei in te ti chan ge a jong hi mu a hi in EMP ho hi nasata a hin za vai le chun Russia gam sunga ti chu hi chi het thim na diu khat chu electromagnetic pulse ki ti pen hi chi weapon pen hi ai le chun hi chi an hi lu no vai le tower to a mobile tower ho a hi in a hi lo le electricity hi chu ho zo se hi abona effect thei a hi in hi chu ho hi tu le tu hin Russia hin nuclear aza masanga hi hin jang te in ti ti a jong hi gin mo a hi in a hin la 100% amo in hi chi a hin za te te di wa hi ti na bang a hi po in hi jong le nuclear a hin za masang wa hi chi to bang weapon ho zo hi amo in jang ma san ti ti chan ge a jong hi mo in chi China te jong hin hoi ta study a bolwa gamdang ho US ho to ki boy kha ai le ET hi cho a ko na hi pan la ding ham ti ho jong he amai na sata hi pan ala jing of it a jong chu mo in US hon ngi chi chung changa article energy na ho wa jong chu event nai le hi cho cho aja vai le nuclear attack bolda na ki sim ding ham iti ai le US hon article energy na wa chu hi chi ho hi nuclear weapon a kisim poiti a jong chu mo en PDF free asawa saw a hi in na hon jong na no vai le Google a chona hol le chen chi to bang na mo dewa ban cha chu na sim theu a hi in a hin la hi che ho hi a dan di ta chu nuclear weapon ho a chu a kisim poiti a jong chu mo a hi aban le tu a hi Ukraine gam sunga Russia ho jong hin hi chi nuclear weapon to ka seima banga chu 15 kg tan na kona 50 kg tan ho chan ke hi ki jang ding a hi ti awang chu savin a hin la tu a continental missile ho wang hi ki jang pon ti ti a jong chu ama hin an sei ki no tu a hi mi tampin a hi le Russia ho hin nuclear weapon ho hi izat momong anei wa i to bang powerful a hi ham ti hi neu khat he nom deu ta san in hi chu chung chang jong hi neu cha ga sei be kil le hwan ni chwa hi number 1 a hi Russia ho a hi in ti chu nuclear nei tam pen jong hi Russia hi in tu le tu a jong hi Russia hon hi chi intercontinental ballistic missile anei ho hi ga be leu chun sang le za le som gel nga anei wa hi in submarine launch ho hi a hi ki teng le chon jagit ane win aban le air launch hi chi submarine launch ki ti chu tuino ya ko na long lane ta ki sim submarine hi chi wa ko na missile ka hi chi wa ko na missile hung ki kap do thei ti na hin aban le hi chi air launch ati teng la chun chunga ko na ban lenga ko na kap thei ti na ai in he chwa hi amo hin janga le som gel lang hi ane ve ti a hin a hi le country dang ho to compare ga bol ke le han ti chu country gam dang ho to ga te ka ki le hen ate ka na a chu ma hon en hi chi article an ki mu da na choi le Russia ho hin sanga le jako le som sagi ane ti a hi mu a hi in ani na hi ne to country a hi in NATO country ho hin
sanga le zako le som li le thum ani tia hi mu a hi in ni chila a ho deu pen ne to country ki ti tiang le chung country tampi hung ki gom khom ji a hi ta in a hin la hi chi la a hi US a hi ga belo chun US a si a jong hi sang nga le zali le som ni le gate ane wa hi in aban le France a hi in France hin jani le som kol ane UK hin jani le som ni le nga ane tia jong chu mu a hin cho jo si ki gom khoma chu ne to gam sunga missile nei momong hi a hi nuclear weapon ane momong hi a hi le sanga le zako le som li le thum a hi aban le athum na hi koi hungam til China ho a hi in China ho hin zathum le som nga anei vin alina hi Pakistan a hin Pakistan hin sang za le som gup langa a hi in anga na a hi India a hin Pakistan sanga jong India hin kinei hlom dana hi a hin nga hin la India hin tu a jong hi I chan ham khat hi nuclear ho hi develop ding hi aphat sa be selo a hi in chule country dang in India policy aga sai Indian content aga sai ki lo India policy dung zu ya chu a hi le ama ho hin gamdang in attack a hin bol masal lawai le India akona gamdang attack ki bol masalo ding a hi ti a hi asai je wa chu India hin ichilang hoi khuti ta develop a bol be lo a hi ne za chu jala som ku ba ane hi ti jong chu nyau khat iga het theine divine sai theu I chan chu in tin het thiam so ke de ta sanin a hin la tu le tu awang hi gam tam zopi hin hi ta chu world leader ho super power nei ho country ho hi thudoh na sata in ane win tu a hi Russia in Ukraine gam sunga hi missile hin jangta in langle iti don but na pi de ham ti a hi na thudoh ho ane win chi ho chungchanga US leader pan I tabang thudoh na thu don put na ananiam ti ho neu khat iga het theine diule I chan ge ya Russia hon jang hen langele aboina thei ham hi lawai le Ukraine gam sunga nuclear hung ki za ai le ne to hon I chan ge ya pan ala du ham ti ho neu khat iga het theine dewa in sei thewi chan chu hin tin he thim so ke de ta sanin a hin la tu le tu awang chu 100% Russia hin ita chu nuclear weapon hi jang te in te ti wang chu sei the a hi po in a hin la 70% of bangwang hi agam sunga mobilization hi hoita achi hla theila waile Russia hin aza theina lampi au mi ti chu neu khat iga he theina dewa tu ni KUKI channel in sei the hi chan chu a hi in tu ni a hi chi video hung ki siam pen hi a he theina de win hi chi video hi a hi thei chana comment tampi bolu hitin hi chi video comment a ko na hi select hin bolu hitin chule next Sunday ting le hin koi winner hi ham ti chu a draw na hin bolu hitin ni cho hi online a site feeling lo a hi lo le ama hin hi chi a hi je a ama hi ka u now ka so pi a je en ama zo hi ping e ti ho thei lo ding in online a ko na ta chu random select hong ki volunteer hi chi video comment a ko na hong ki select in tin hi chi ba chu winner in lendo deu hi chi ba chu 70k hlin na KUKI channel chu prize give away pen chu in pi do deu a hi cha chu a hi thei chan na comment bol go hitin 2 hafta sung hi phat in e wa hi in 2 hafta sunga hi anom chaphan in hi chwa hi participate nom zo sin comment bolo hitin hi chi dung ju ya chu hi chi comment hi chi video comment bo wa hi select hong ke bol deng adang comment ho achong ke bol ta loading hi chi video comment bo wa hi winner select hong ke bol deng a hi ti chu het team na de wa neu khat kan sei saw a hi in he team so ke de ka ta sanen video dang comment bol ho chu kisim loading hi chi video comment bo wa hi winner hung ki select ding a hi ti chu a hi in comment chu thupi ta a comment bol angai po in hi hello ti a jong hi comment chom cha cha jong hi comment ga bola I mean azaw thaina dinga chu eta chu participate na bol thewa hi tuni KUKI channel ba jo se na chungu win ka ki pa in na bon chawen pathin in phat theina bo jeng taw han